Kardom bin News4 edari dalong penili jitenteron. Aprang si bertang ton pen cepat midam de aprang bertang kungpi arjitha. Borjan cases don ben patipi pomsi HDP cases asa hemlong chinki che thana sai padopon. District Minority Morcha East KARBI ANGLONG ben patipi pomsi COVID vaccination drive asai padopon. Ihum night super along ben keong dung rakyo hormu kinep thulong. Bertang kungpi arjik det men piputar bertang ton pen cepat midam senang. Pini District Minority Morcha East KARBI ANGLONG District Committee aro ton pen patipi pomsi pini COVID vaccination drive asai padopon. Bangsa style ke padopon lake dipu tara langso medical sub center along padopon si pinaan BJP claim bang atum chetong si vaccination drive asai misam jen pen kichunpon. Pini ada popor pen Lumbajong constituency arlolong District Minority Morcha East KARBI ANGLONG Committee atum pen patirpi ponsi dipurong sopialong kedo tara langso medical sub center along pen COVID vaccination drive mate incream kacipi asai dengpon. Bangsa sailong BJP claim bang atum chetong dun si incream kacipi pon asai deng. Laso sailong mate incream kacipi dun lake ake hai pitor tuso State Executive Members BJP Minority Morcha lapente ake hai Dhon Singh Teron BJP President mate Maiku ake hai Dilip Ronghang District Kongchunbang mate Secretary lapente BJP kithegiding atum chetong dun si mission pen kichunpon. News Desk Report News24 KARBI ANGLONG. Borpothar Police Station Kaparlo Santipuralong Police asai khiatum naga checking ke padopon bamahut Dimapur pen kebang bom ihum night super along pen keong dun rakya hormu kinep long pusi News24 KARBI ANGLONG apherang ke hin pen bertana pale sonsi atumir kan sampor pai truck sira chete mapor malom Borpothar Police Station Kaparlo Santipur mate naga checking gate along ihum Dimapur pen kebang bom night super along pen keong dun rakya hormu kinep thulong bangso keton kelang ke Japon lake Borpothar Police Station OC Dipen Burua pendang lo keong dun police asai khetum cherap chitodun bangso sai ke deng hut ihum night super along pen home inquira sirkep sada peker along pen bangso rakyo hormu nepon long bangso rakyo hormu ka panghum pen kato we gram inquira si doji lapente hichielong kato we 1,50,000 an bak doji pusi rai koma sai khatum pen pachini pon lapena duntu bahini kacingnang cek atau men loposon hello Gusi Jamil Tenzing Longkobar lapen labang so kacing nang cek night super registration number lake LL02B29792 pusi pangthepon nomor bangso bahini kacing nang cek abang photum phan Borpothar Police Station along si Karjupater tok bom lang pusi berta retulong rong gora pen berta pang dapon Lawrence lekhe News24 KARBI ANGLONG. Borjan cases John pen patir pipamsi non nang keliji KARBI reasoning so rongaje kosomsi misen pen ke patun ponji mapu bathak chingki chingbai pedopo lasohut KARBI ANGLONG Tumas Council yam surjorong pharin pen tache tongdun si hadak asonason kinang so haihui lamchak chipidun HDP KCS asai hemlong Borjan cases John pen patir pipamsi chingki chingbai amai pedopon bangso mailong KARBI ANGLONG Tumas Council yam surjorong parliamente Borjan KCS amai phu Jona Singh Teron lapente Kongchun bang Jang Singh tokbi dihin rimbang kaman tuso lapen keong dung ke thigding tum chetong dun ben bangso mailong ardu pidu bangso mailong Borjan angkang kido KCS mate sanchom kido an KCS amai phu Kongchun bang atum haihui stami chetong dun pen kinang sot haihui an sitami pinpurdun lapente puthot KARBI ANGLONG Tumas Council yam surjorong pharahin pen sitami maya long lamthi sihini ningje pon lake non kido bom Borjan cases asa hemlong ceiling fan haihun pendang lok pinaan kenang sor haihui stami ipajer pon putar lamchak chipipon ancho takali Borjan aphan mate Borjan ha bara phan kithir klong ilong adim sitami KCS asa hen kitim ponje phan alang nehin pen lamchak chipipon dilapen berta pangda pon Harsing Teron News24 KARBI ANGLONG. Pini berta langsung kantor niklong lang bom ta News24 KARBI ANGLONG. Dumi thakme karo.